همه زمستانی دراز من اینم خیلی چلونکش میگم با روسی گلوبیکا میشود هم خیلی خریدم خوردم که قیمت زهره کیلوش 3000 نه که من دوستش میدارم بازی پتی پاپروبیت میکنیم هم قبا مزه که این любитель маме نغز میبینم خچه با مزه این باشه вкусе ваниль не میدونین که وانیل چه با مزه هم مارژنی که تورت و پورت چیزی که فروخته میشود مزه وانیل نیست که وانیل نی انا همون مزه بسم الله الرحمن الرحیم میگی سیرک خورده باشی основной در سیرک من بسیار میبینم همین وانیل نی سیرک ягон та бемаза ҳоли нахӯрдам реально агар мехӯрдум мегуфтам ки ҳамиш уқа ба маза нест ҳамаш ба мазаи худаш арзанда даже боло ай мазаи ҳамон мева боло ба маза кофе ман ним қошуқи духтастам шумо метавонед ҳоли як қошуқ бидозена چه خیلی که گفتگه هم خیلی تیار کنید برای که ما پروستا پروبا کردیم уже هم قصهر شدیم که چند نموده در روز رنگ کافی کاپوچینو های реально خف کدگی عجایب بود بانان любители بانان راستی ما اوقا بانان نغز نمیبینیم یگم وقت یگم راه دبوشه بعد میخرم банан хай банан популярнее коктейлш популярнее ҳама нағз мебинад банана алҳамдулиллоҳ мазаи ананас иш ананас мазаи чисто как будто ананаса шумо овша хӯрдисте бо мазза на любителей шоколад копия буй шоколад хӯрданаш приятнее фақат оби хана кати накунед до 60 градус хеле гармак боша как будто шумо чизи ба мазза хӯрдестен горячий шоколад